اكتر واحد فيهم تعبك؟ مش فوبيا، مين اكتر واحد فيهم تعبك بجد؟ هو سؤال محرج، اصل انا بحبها فانا مش سؤال عارف. محرج، بس انا نفسي يعني اعرفه حتى يطمئن قلبي. مين اكتر واحد فيهم انت حسيت ان لا يعني ده ما فيش منه رجا يعني؟ لا والله بصراحه ربنا، هو في الاول، فاول ما بتعامل بحس الاحساس ده، بعد كده بعد شويه بحس ان لقيته اتحول او اتحولت. يعني مثلا انا بحب قوي هنا الزاهد، هي كيوت قوي لدرجه ان انا مش عارف يعني هي من طبعا. كتر ما هي كيوت انا مش عارف اتعامل معاها. يعني انا لما اجي البسها ماسك او البسها حاجه انا خايف يعني اكسر فيها حاجه او يعني انت فاهم ايوه ازاي؟ ايوه. انت عارف حاجتنا بتبقى صعبه ولازم تبقى مشدوده، فهي كيوت قوي انا بحبها، وبنفس الوقت خايف يعني اتعامل معاها عن قرب قوي. بس هي يعني برضو عندها عزيمه، لان في الاول الموضوع كان صعب، بس بعد كده غطست وعملت اللي عليها واشتغلت، فهي برضو شابوه يعني كتر خيرها، تسلم يعني.